Varbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz. Temaşevanên hêja hêvîdarim îşev em bi hev re bernamekî xweş û berhemdar derbas bikin. Wek ku di nasînê de jî me destnîşan kiribû ku mijara me ya îro zimanê zikmakî yên cîhanê û giringiya dersên bijarî ye. Em ê bi du mîvanên xwe yî hêja îro vê mijarê binirxînin. Ziman di jiyana netewa de ciyekî giring digire. Gelên ku neteweyên ku zimanê xwe wenda bikin, di nav demê de karin her tiştê xwe wenda bikin. Her du mîvanên min jî di mijara zimanê Kurdî de têra xwe xebatê kirinê her du jî hêja ne. Di vî warî de karim bêjim ku pisporin. Ez ê destpêkê her du mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Ji alî çepê mîvanê minî birêz Şerefxan Cizîrî ye. Birêz Şerefxan Cizîrî berdevkê platforma zimanê Kurdî ye. Kek Şerefxan tu bi xêr hatiyî? Xêra Xwedê li te bê û silav. Mîvanê min din jî Prof. Doktor Abdullah Qiran e. Kek Abdullah hema nasîna min bêjim zêdeyî çel salî zêdetir e di warê ziman û edebiyata Kurdî de gelek xebatên hêja kiriye. Bi zaneyî îro me wî hilbijart me got berdevkê platforma Kurdî û ketkarên zimanê Kurdî û kar û xebatê hêja kirî her du bi me re vê mijarê em binirxînin. Lewra yekcarna ev mijar têra xwe nayê fehm-kirin. Kek Abdullah tu bi xêr hatiyî? Gelek spas dikim Sîrac Malatava ve êvar baş, spas dikim serçava. Kek Şerefxan tu jî bi xêr hatî ez wî jî bêjim. Spas dikim tu jî bi xêr hatî. Niha berî em dest bi bernama xwe bikin, hûn jî zanin Çarpel Medya rêzê ji ketkarên edebiyata Kurdî, zimanê Kurdî, dîroka Kurdî dike. Birêz Mehmed Emîn Bozaslan çû ser dilovaniya xwe. Wek malbata Çarpel Medya em sersaxiyê ji malbata wî dikin. Ew ê her di jiyana me, her di tekoşîna me de ciyekî giring bigire. Em bi wî bi hurmet bi yad dikin û em dest bi bernama xwe dikin. Ji bela aktûel û kek Şerefxan tê de ez ê berdevkê platforma zimanê Kurdî ye û neh partiyar dixebite. Dersê bijarte gelek cara yan nav Kurda de bi şiklekî din tê şîrovekirin. Tedî em elimî ne ji tiştên pir mezin û qele û ber bi ew ê diçin. Kek Şerefxan ama ji salê 2012 vir de û gelek cara tu xebatê hêja dike. Ez ê pirsekî ji cenabê te. Rewşa dersên bijarte di çi halî de ye û xebatê we çawa ye? Hema ji wir em dest pê bikin. Silav li temaşevana bîneran. Kekê Sîrac te qala Ciwamerêkî kir goberî niha çendekî çû rehmetê Hemed Emîn Bozaslan. Erê. Ciwamerîm li Swêd nas kir. Ez gelek carî beşdarî semînerê wî nabûm. Ez gelek carî pêre me sohbet kirin. Me rastî ketkarekî wêje û zimanê Kurdî bû. Destpêkê de wexta gohîn em xort bûn ew Ciwamerî alfaba Kurdî derxiste bû 68 bû hegez neşaşbim. Ye ew bû yek ji wa ê goyanî terî di mesela Kurdî de li pêş bû ew bû apê Musahanter bû gelek wek wa bûn. Cêwa bihişt be em bêjin silav li xebata wa û em hêvî dikin got ji niha pê de jî em li ser wê şopê bimeşin. Mesela me û derza bijarte pirsgirêk keko. Niha wextê ku me platform ave kir derza bijarte heta berî niha demekê jî nebû problem zêde. Lê vê dawiyê we got hinekî bûye problem hevalê me ku em bêjin di nav me de kar dikin carna jê
نجدلن دبي مثلا قال لك ريخستني جو بسر وافنا اي سيفيل مثلا وك بيجن سنديكابن اما مستابن اي دبن والحس كوملبن دبي مساله ده هنكي دلجرانن زي خو نادم بيش ولينا بيجن فكري جي ام دجن يعني قال لك جاري از باش زانم جو سروكاتيا بارتي وان قال لك جاري بار فكرنا يعني دبر هذا قلتنا يعني هل بجيرن ياجي هنك برلمانتري واقولتنا لي وك ريخستن وك تشيك البشتفي مثلا نسكنينا جبر ويجي قال لك جاري افي ما يقو ام لقلن هنكي تشيك دبني هنك لاواز دبني نها هجر ام في مثلا فكن بامن دؤاليه مثلا يعني برسكريك ام مزن ناف هوالي قوم بحث واكر اف بارتي مي وندزان يعني دم بارتي ودبابيه بحردونه لي اغو برسكريكا مزن دولتيه برسكريكا مزن بيروقراطن برسكريكا مزن دليبونا دولتي وبيروقراطي وانن يعني قال لك استنغا در دخن از باورم بلكي صدو يك جاري ما قالوان استنغا كريو او استنغ بردوام هاجر مرو بخواز براستي پیشاوی وی کاری وبه دوی پیشی دولت بخوا بریارا گودایا رس صمیمی به جدل به وچه استنگ گول پیشاوی مسئله هنه دوی وکه هول راکه يعني لبقى من حتى نها نكريه راسته مثلا ما مستاد بروبلم هي ام بيجن مثلا ام بيجن درزي جو ددن يعني شاگرد قالك جاري دوي وارده قالكي معلوماتي واتننا حتى ترس بلا اسكارم بيجن ترشي هي از قالك انسان ناستكم دبيجن مدير يعني قريننده مدير امشنا بالوابكن دبيجن دبي او دبيجن زاروكي خو يعني زاروكي خو درزا بجارته نبيجي نجبرغو قارب بروبلم بيش يعني قال لك اليه مثلا هذا هم وترسين هم بيروقراسي درت كيف بيش وهم جي هبالي ميكو دبيجن يعني نبسه ونظام كيما كيك شرف خان ببورينا كنت كيف نابر انها دولت كاري خودك استراتيجيه دولتي هي دولت اگر زمان كردي بك زمان پروردهي ويا فرمي يعني او لغوري وان او قافشون داويتن دولت بزاني درس بجاري و دميل مكتبه دك بروبلم ما مستدك بروبلم ياجي اسنگيا در دخينه چما جایا گشتي رد بيجي تو رقابت كيل امبري زمان فيربوينا زمان كردي تنيه نحو جاي انبياء بكن زمان فرمي يا پروردهي دولت لی هگر آلیه سیاسی دستگاه سیویل یعنی ایرو 2012 وردهی او پارتیا کو ام ببین اندامی وی دم پارتیه ام ببین آنکا میلیونک انسان مراجعاتی ویا بک یا 5000 مراجعات بک بیجه اف درس بجاریج بوی زاروکین مج بوی ما باشه ام في درسي دقرن لسبب ب 6000 انسان بيج ولا نزكون يعني ويا تيرا منا ام توايد خازن اف زمانه بالزمان پروردهي و هون دوي في محفمه بدن يعني دور ده قالوا هون في مجاري هون گنگشینا کن و سرنا پی گوتو بيجو توني سر به مجاري هون بلي ككو خدي صدو يك جاري ما قوتيه ما نقاش كريه لتزاني دفرده رفورمي قونها يك جي اف بو يك جي مثلا زانينغها بو زانينغها مي مرديني مثلا از دسبيكده ناف دبو وقتا قوم انسياتيف قرت ام حشت كسبون دورا دسبيكرين ككي عبد الله زانم مثلا و مثلا تشلو فبون لي هيجي بروبلم بردوامن يعني مثلا از بخوا زانم قوم المردين يجي 2 سالا مدرس دا لي دورا برسكريك دركتن هركت زانه قو برسكريك دركتن مثلا ترته كردي جي ولو ترته كردي جي دسبه كده قالكي جدابو وداويه پر جدابو يعني هركت زانه قو يعني ايرو ج ترته كردي بهتر بو ترته اخ بارتي امكارن وها بجني خسر خطا وا يا جي وكان بيجن شوبيكي ديانتي بو قالك جاري يعني دفرد استنگي هيا گرك دولت او برياري قدانه بير صميمي به اف يك افدفرده ام باوريام هم فكرن دفرده لآلیه ده ما تجاری نگوتیه برای درس بجارته به داخواز آمی سرکه ما گوتیه دوی زمانی کردی به زمانی پرورده دوی به زمانی فرمی و ما داخواز دیجی کریه ما گوتیه و پلاتفورم
کس اعتراض نکردی حتاها مگوتی گرک سازیا زمانی کوردی فرمی آوه ببه وقت چاواز سازیا زمانی ترکیه هیا برای آ کوردی جی ببه و گلک حوالی گودوی وارد پسپورن برای بوی کاری دا کهون و کاری وطنی اف ببه وقت اکادمیه که ببه وقت امبیجن وقت ترکیه امبیجن اموله بیجن لید ورده دولت گلکی ضعیفه گلکی دودلیه جبرلوجی امرخنا بهتر لوادکن نه حوالی میدن كاكو براستي جرك نافي تشي امريكا نبدا كشف نكر حوالي ما تشد فكر اجي ظالم تجي زانه از باورم كي عبد الله زانه محمد زانه اذا يعني مال اذا هلوستاوا اذا ام جوار بيجن ام بيرا وابينن ام بيجن هون مجال جاري مثلا جبو بينما بهبره بلا فوق بلا كرنبا انا اسكارم ارشيف جمنا بلاتفورم 10 ساله اسكارم جوار درخ ما بهبره ما بلاوک جی بلا کرنه ما بهبره داخویانی جی دانه لگورا شخصات گوهرتن از ورا وکیلی بجن لگورا شخصات گوهرتن او کسی گودبه پر پرسیار از نقاله سروکاتیا واتکم کمیسیون واهنه کومله واهنه از اشتر بجن مثلا سرکردایتی وای گود دوری مثلا بجن رخصتن سوسیال ده کار دکن مثلا لوانه بشکل کیه تو تی دیاربکر بشکل دنه تو درای مردینه بشکل دنه یعنی هفگرتنك واني قد فرد خطك بمشيني جتونه او جي بقوتنا او بشيرتا حال نابه يعني ويرو جاز بجداري برنامج روداوي جيبون دريج ديسا سروا مثلا بيبين يعني بشيرتا جي انسان ناين قهرتن از جرب حنكيد بيجم المرديني قوتنك ما هي بيجين هاجر بشيرتا انسان باتنا قهرتن وفي الله داري مسلمان ببانا في الله داري مجي قلكي قويم بونتدي غارنيزونا داوي روما بو داري اجمه يزوب زوجي مسلمان ندبون يعني شيرت وقت شيرت بك دبي او كسي قلت شيرت اللي بك جي اماده بك شيرت تقبل بك يا جيلت هدار بك وقت قلت هدار نك اخو بيجه با مي بروبليم نها دفرد ابرسكريك هنا لدي ساجي خوشبختانه و كرد مي باشور دبيجن باور بك لحر دري ايرو چالاكيا زمان هي لحر دري من وقت اقول مد سبيكر برين هذا 10 ساله تو دزاني بشتي او مساله خندقه او مساله دبو قال لك تفكر بدنگ مابون يعني بخباتا بلاتفورمي او سلوغاني قمت تشيكرن ايرو بوناج ريزي هركس وا سلوغانا تكرار دك زمان هبونه زمان رنگ ما زمان تاجا سري ما زمان ناسنامه ما زمان ستونان توایتی زمان يعني دور ده تشتيغو لازم بو حتى انها مكر لجنها بيوه دوی بهنک جوره متود دن مرو کار بکت زانی مثلا حوال دبی چما اون کمپانیا ناکن مثلا تجبوت کمپانیا بک براجان بری هر تشتی يعني دوی هر بازار کردستان تکار به کمپانیا بک حتی لناوا متروپول ترکا جبو وینا درفت لازمن اکونومی لازمه جبو وینا قدرو لازمن جبو وینا هر بازار دوی تو کمیسیون اوه بک يعني تنی گوتنا ببایا براستی حتی ها من قالت تشکروا اکیماسی مجی هنه پارتیه می دیجی من هم تنی رخنل حوالی دم و اید نکن حوالی می دیجی مثلا زیده دورده کاری کی زیده ناکن از نابجم ناکن دکن اما نزیده يعني الگوره قوتا خویه يعني ما مرو تشکی گو قوتا و درباس که جواب خوازجی نراسته فکری ما بهبره وکهون ام پشکرتیا هفدود کن ام دبیجن داخوازی ما اون و دوراجی ام دبید برا گلی ما جی واش بارتيه دنا تشخصي يكون نكر دوي وارده مثلا ببين سازيه عندنا يا جي دزگه عندنا وتشخصي كو تشبريار ستانديه مثلا تي بيرامه وجاره دس به قمپانيا امزاكر هما 80% او قمپانيا و امضا هاتي كيجان قوناغي و چند هزار امضا حتاني انكا توب كري توي كو ام ببين انكا 5 مليون 6 مليون انسان رايا خود دندمه و چپ توب كري حتاني انكا نه تشتكي ولو زياده تشك نبو حوالي گو نزيكي وابون دركتن گوتن 10 مليون امضا بدن هفدو د مديا كردي ده باور بكم وانا 10000 امضا جنتان هفدو يعني اب حوالي قوتني قالو دكرين اب حوالي دن بارتي دن كرن تشتج دستي وهات لاوروبا والدبري دن از بيزانم كرن يعني ام هاب هبرنا ام بحثا جلكيت كن ام بحثا ملتكيت كن ام بحثا قرسيه كيت كن نا مثلا هنك انسانا كريه مكر يعني از واج ورا بيجم دوي جيفيني دا جيفينا قوم دست كامبانيا كر قالك سركردي وان هاتن ويدكي مذكرن واي بارتي ما يديجي لدورا زيدا خباتكي ولو بريكوبيك ياجي هجماركي ولو بريكوبيك درنك يعني كامبانيا خشكنا مشيا
از کک شرفان از عبدالله برباخ عبدالله برباخ از کارم که عبدالله بچاوی اکادمیسیانه کی و بسالای کتکارن زمان کردی و گلک تجربه ویایی که عبدالله وک اکادمیسیانه کرد وک زمانزانه کی کرد در و تو مجارا درس بجارت چوا در نرخینه گلو اف خباتن حتانی آنکا تکرن ترید که و دوی کرد ریکی چوا هل بجیرن یک سیراج براستی دوی مسئله دا گلک یعنی بیجن سری گلک مرو و تبله به و صدمه وی یکیجی بیامن سیاسته یعنی سیاسته گشتیا کردانه چونکی گواکو اف امکان تدی ترکیه دی سالا 2012 دا لپیش تدی کردا وکر و وقتی امزانن کی که دنابرا دولتی و تدی ام بیجن وک آلی سیاسی دمی و پارتیا سیاسی ام بیجن پکه دا دماجو هک سیاسی هبو پشترا دوی دمی دا یعنی دولتی اف وکر بیامن نیتا وی او که یعنی پیشی به دست درسین بجاری دست بکه ایدی دادی قادرو بگیجن اونیورسیته ببون لزانینگین مبشن کردی ببون و راستی یعنی گاوی باشاتن آویدن یعنی وی دمی وقت یعنی با آوایی که گشتی یعنی افکارم بیشم یعنی دستلاتی وی دمی خواست که مثلا کردی چاره سر بکه لی افکار نچو سری اجبر که افکار نچو سری ابی تشتیهاجی وی کاری هم بیشن درسا بزاری جی وش دست پیکا جی حوالین درو دورا دمه گوتن ام خود نگراوی ام خوزن کی که زمان کردی وقت زمانه که پروردهی وقت زمانه که فرمیدی ترکی ورن آس کرن و ما فی ملت کرده که زمانی و زمانی پروردهی دوی چرچوه دا اوان اف درخستن پیس و سب درسا بجاری قایل نبون نوی چه غیجی یعنی اف فکر وی دمه هبو نا ایرو جی یعنی گلک حوالین من درو دورا دمه خود سپیرم به فکری راسته یعنی تدی ملتك وك ملتي كرد يعني ملتي كرد كتية يعني براستی هم بیشن يعني دویرش سیاسی کرد دا فرسندک ماجیکو فرسندک چی بیه يعني بیه کی وک اوکی بشینن وک نمونه کی بچوک از بدن زانی مثلا جامعه دکوه ناو آوه یا دکوه گوره که الصوبه بریه جینی زانه لی یک دوی داره دام بیشن بقایق بچوک در باسته و بناکی داویجه و بناکی داویجه اساس بوی بنی نکاره در کواجی برای دکاره تدی ام بیشن چاچه و یعنی واوی کی هبونا خو بردوام که حتی کو فرسند کیبو یا جی تدی ام بیشن قایق دینات یا جی گمی مازنات کو لیس وارد یعنی وقت مثلا در سابجاری جی وقت نفسه کی بوش بوی زمانی کردی و اوای سیاسی راستی وقت کرد جویه که کردان جویه که باش استفاده کرد نه سردما نه داشتی دیسا جسالا پارین و دماجویا کیه وقت دماجویا ترکیه به ترور د چارچوبه ترکیه به ترور دا بالا خود دمی که دخوازه که گشتی یا سیاسی نینه یعنی تدیم بیشن جدا سراتی حکومت جبوی زمانی کردی دخوازن که تدیم بیشن پکه چکیم خود اینه دوی چارچوبه داد نباره هر دو آلیان دا هفدیتن هنه و باوی سیاسی و مثلا ما فین گشتی جی سر یعنی رای دارن دولت گلک جاران گوتن که مثلا زمان و مثلا بیشن زمانه که پرورده تشتیم سکی نه نروجه یعنی حتی نه يعني جبرويه كي يعني لبر دولة جي يعني دبي دمان هذا دبي بيجن دمان شوية كنا ها خدنا قرابي هنا برا حردو آليان دا الرية أو كده بينا يعني كردي هري زادة كاره وقت درسك بجاري لتركيا بيخوانتن تشتك تناش خد فيجا مثلا عندنا çünkü دخوازه که خورد مینه يعني اگر كردان جروجا روجين وابراستي تدي راسته يعني ملتك قبل ما في هاي دخوزك وما في بتوايب كاربينه لي شرط ومرج إلو رين نادن ويا كي دولة تركيا ويا كي ناخذ انها قلنا قضايا بيجن حفت مثلا نرجينا حموجي لسر خورنا هرمينه براستي حفت مثلا دولة تركيا حموجي روجا كومار ابابيه مثلا اسيميلاسيون يعني دخوزن كرد اسيميلا ببن وببن ترك يعني وكان بيجن ترك في وراتي جانا خو باجون و يعني مثلا ما في زمان وقت تدي وقت او كك فولكلوريك يعني تدي ام بيجن
هەیە تشتێک وەک هێمانێک فۆلکلۆریک کوردی هەبە لێ ji بووی دەولەتê neke ji bûyî civatê ne meseleyekê siyasî ve Kurd jî qîma xwe bi vê yekê bînin yani wisa tengî jî helbet çawa ku kek Şerefxan jî got em zanin gelek rayedarên dewletê jî li gelek bajaran li bajarokan naxwazin ku tedî zarokên Kurdî dersa Kurdî bibijêrin ev jî astengan derdixin ev jî yani bi rastî gelek giring e lê eger wek Kurd wek lehiyekê batane yani wek civat li vê rastiyê xwedî derketane mesela salê milyon nîvek zarokên Kurd serî lê bida salê milyonekê tedî em bêjin zarokên Kurd tenê derseke Kurdî bistendina ew ê ji bûyî wan biya min ew biya tamandin ew biya perpûn yani zarokekî ku dersekê jî bisîne biya min di emrê xwe da di ciwaniya xwe da êdî ew zarok asîmîne nabe yani ew êdî li hember asîmîlasyonê perpûn dibe yani tê tamandin milletê me tabii bi vê ewkê nizane yani bi vê rastiyê nizane yani hê jî mesela ewlekariyê heye birasî li üniversite jî heye em dizanin yani rewş üniversitekek Şerefxan jî demekê tedî li Mêrdînê maye yani rewşa üniversite jî em dizanin ku bi çi awayî ye beşên me yên kurdolojiyê demekê bi rastî yani li vir tije nebûn yani xwendekar nedatin çinkî gava ku yani xortekî gava ku tedî dest bi üniversiteyê dike dixwaze ku wek sibê wek tedî em bêjin mamoste tayin bibe yani çawa ku kek Şerefxan jî got hikûmet ji xwe desthilatî vê yekê da nejî dile lê divê Kurd tedî madem îmkanek fersendek çêbiye vê îmkanê vê fersendê siyaseta Kurd eger ji dil ba divê yekê da bi rastî yani eger dem partî bixwaze dem partî dixwaze eger ku bixwaze dikare bi milyonan em bêjin kesên Kurd bike ku bi milyonan kesê Kurd seredana dersa Kurdî bikin balbatên Kurd dibêjin lê naxwaze lê o nake û bendemaniyek min e ku ew ê dem partî tiştek wisa kî bike jî nîne tune ye çunkî tiştek wisa di rojava wan da nîne ew rojava wan çê em hemû dizanin em naxwazin bikevîne jî ne pêwîst e ku em ser wan tişta bipeyvin lê bi rastî fersendeke ku Kurd mixabin yani 10 sala da barax bidinekê eger salê 150,000 yani zarokên Kurd dersa Kurdîstan dibûna niha milyon nîvek xortên me yên ku dikaribûn bi Kurdî bixwînin û binivîsîn hebin û her wiha wê bazarekî ji bûyî zimanê Kurdî çêbiya lê çawa ku Ehmedê Xanê gotiye qewî kasa da bazar nîn ji xweşîra xerîdar yani bazar hê jî mixabin vê yekê de gelek teng e û yani rê gelek dirêj e û asîmîlasyonê bi rastî pişta me şikandiye yani ez ti carekî bixasî vê serdemê qudûm şikestî nebûme Şerefxan jî dizane û dibîne bi rastî êdî li gundên me jî dê û bav bi zarokên xwe re bi Tirkî dipeyvin yani ji vê xerabtir tiştek nîne yani malwêran ye mal xerabî ye yani ednêrin dê û bav ez gelek cara ji wan re dibêjim û çima te bahana wan hazir e ebra li mektebê zametiyê nebînin tu nikarî jî Kurdên me yên cihayî rabêjî ki eger zimanê Kurdî hebe ew ê zimanê din hê bêtir hê çêtir hîn bibe û her wiha hûn bibin Tirkî welek ez ji we hez nake hûn bi Tirkiyek baş jî bixebtin dîsa hûn Kurdin ew evê ku tedî ji zimanê we hez nakin dîsa ew ê ji we hez nakin Michael Chetway avînî li Amerîka ji me re got hûn xwe çi jî bikin ew ê dîsa yani hûn zimanê xwe ji bîr jî bikin wela ew ê dîsa ji we nefret bikin hûn çi jî bikin ew ê ji we nefret bikin loma zimanê xwe jî biparêzin مقصد ku nefret çî dikin qene biraz sedemek hebe ji bûyî nefretkirina wan yani kek Şerefxan kek Abdullah cenabê te xalê giring bi ew ê nîrxand lê em zanin rola malbata di zimanê Kurdî de rolekî giring dilîzin gelo ev yani bi çar desta vê mijarê negirtina malbatên Kurdî di vê mijarê de rola dezgeha siyasetê jî tune ye yani mesela îro nûçakî min di ew ê de xwend li Diyarbekirê di kolejekî yani Koleja Hürriyetê de 650 şagirdê wan heye û 650 şagird jî giş zimanê Kurdî hilbijartine û hîsê xwe na dibên kêf fameye em wexta diştin malê bi dê bavê xwe re vê zimanî dipeyivin
كيف اوانتي ل دمجارا فيربوينا في زماني يا جي ترجيع في زماني ده ترسا دولت جي اوه تونه يعني مثلا قالك انسان امزانن دترسن ل اب دزگهن دستی مده وقتا ببیج مثلا به شهرداری دیاربکری هگش 305 شاگرد ایرو بکیپ دوی کالجی در زمان خو خدی در دکونه بکن دوی دزگهن هی شهرداری وی یکی تشویق بکن پیش ببین دور دجی اوک تونه گلو ور دو علیک تونه دو دلیک تونه که عبدالله بگو من هیه وقت کمه بود چونکی یعنی سیاست دمه مثلا کردی و مثلا زمان گرینگ نبینه یعنی جوی وان زمان نتشتکه yani pırtıştaki giring navinen operasyon nizam yani tedbirçi kojuan yani tüşte kod bejin tedbircin cuvata komunal sosyalizmi u denizam pratiya galanu van tüşte usaki ko rastiyavam jiyan ra bi civata ra rastiya millete kuratına sert tüşte usat sakinen le ser ekoloji sakinen le ser kurdoloji u ser bejin ser kurdoloji nasakinen le ser mirnazman nasakinen ev yek nakhama wana yani İrol rojrata navin civata heri siyasi civata Kürde yani siyasata Kürt eğer kul ve xoy derke le dersa bijari xoy derke ve web kumago brosti yani ev milyonan ev ne tane bejin Dibistan'ın luvalat le Dibistan'ın metropoli jevi dersen Kürdi bem standın İro bajari heri mezane Kürda İstanbul'e yine 6 sal beri min nivisa ki yani weki tediyen bejin çavkaniya jirar nartıvu و من نویسی بود سربسته ده و وقتی من دید که نفوس کردای استانبول سر 6 میلیونی داره یعنی جسسیه یکی نفوس استانبول یعنی هری کم جسسیه یکی نفوس استانبول ام بیشن کردن و اوجی 5-6 میلیون دکه یعنی لطف باجارک کردان ایرو 6 میلیون نفوس نینه یعنی باجار هری مزنه کردای ایرو استانبول لورجی یعنی مثلا تاخک وقت اسانی و 165 تدیان بیشن شینین اصلا نورته کردن اما بعد تدیان بیشن مالای آوا او چند دستگاهی ما خبات کردن مکتب لبستانه که دبستانه هست کردو دور کردو ام بیشن تدی پلتفرم زمان کردی سری وان پیچکی او که لقیه لی نابه یعنی بوان ریخستنی ما و بوان نابه یعنی دوی سیاست کرد دوی یکی دا بریاردار به و دو جوی مال خرابی و وی خاپاندنی برده yani çünkü ne mesela Kürt'e bağlı siyasi hez ve bejim yani az yani ayıp بود نه profesör siyaseti mena Kürt'e droje keda ev statya ku iro dijin ve ravşa ku iro te dana ve hali kharabe ku rasti iro te diyen bejim te da droje keda ne ketin ve hali droje keda naatın ve ravşi yani ev serdemek ev khasisa 105 sala yani çoğu Kürt'e droje keda bejim همون مافین خو دستگاهین خوی وقت میرکی آندانه کردن اوسا دروجه که داشی شورشک اگر ام بیشن چه نبه دروجه که دا اوی تدی ام بیشن زمانی کردی نبه زمانی ام بیشن سرور ری ملتی کرد جبروی که دوی پیچه که بینفرایی ابزانابون او براستیجی به سیاست که تدی پیشیا جوات وقت که دوی وارد خبات بین کردن یعنی مثلا حنکانینه یعنی براستی زمان کردی دمره یعنی زمان کردی ذکرات دایه چونکی ملت کی کنی کار به زمان خود در باسی زاروکن خو و نفشن نور که پیشرو جوی ملت نینه یعنی او ملت مریه تزانی یعنی بشن او ملت مریه یعنی یعنی کردن باکور یعنی تو بیجی هجمارا وان چقصه یا او راسته هجمارا کی گله زیده نه ولی نفوس آن بخاصی 20 دولتین بچوکن چونکی ایران نتوین یکوی دولتنا كي نفوس وانا بهجن 30,000 20,000 40,000 مليونان كرد لبرن لي مخابن مثلا زمان دا سيستم يعني مثلا زمان دا تراخو خيرت كش نينن يعني حتى كو زماني كردين نبا زماني يعني لكوتشي تديان بيجن كارم كردي بيجن دياربكر تنيري يعني بيجن يعني لكوتشي بتركي تي بي لي يعني انسان كردون اسكن بهبرا بكردي بيجن از بالا موي كيكشن فلا yani به زمان کردی و زمان بازاری و زمان پروردهی و مالجی هم کردی بدم و بستینیم کی کو اف زمان جمرنی خلاص به هنکا هکنا yani ریا کوته دایا حیف و مقابل که کوریا مرنیه به راستی هم ببینن و هم قبول جی بکن نه که عبدالله
بحثا خالکی گرین کرد ناج 2012 ورده اف محفه درسن بجارته وک جالی اف حکومتا هاتی داین و ام زانن رکبریا پارتین حیجی ام ببین او اتفاق جمهور اتفاق ملی اف آلیین کردی د گلک جارا ده د مجارا قزنج کرنا اف دو آلیا ده خودی رولکی گرینگ بن د 2012 حتی نیان که چند هلبجارتن درباز کری گلو کردا دوی رکبریه ده بگوتانا امی پشگریا فلان هزیه بکن هگر اون زمان کردی بکن یا فربی یا پروردهی امی پشگریا و بکن ایرو اب بدست نه تبو خستین گلو کردا جوه امکانه هایی باش استفاده بکرنا نا زمان کردی نه مثلا در سبجاری مثلا رسمی بون فرمودن اویم تبیون نا زمان کردی با زمان پروردهی یعنی چونکی یعنی بالا بونه که میلیون 2 میلیون اگر زارو که این کرد درس کردی ببجیرن دولت ترکیه اوی چه که مجبوری نه وزیر پروردهی در تید بجا کس نابجیره که ما مستطاعم بکن جسارت 2012 حتی نه ما مستطاعم که تاین کرنه 2023 ما مستطاعم حتی یعنی تشتکی هی که از بیشم طلبه مبوجی شاگرد مبوجی هن ما مستطاعم که وقت ما مستطاعم کردی آتنا تاین کرن درش کردی بردانه چونه بشیندن یعنی جبر کو تدی کردان زاروکین کردا درس کردی نبجارتنه جبر کو جواتا کرد و سیاستا کرد لوان ما مستین ها خوی در نکتنه دبج کردی بردانه چونه بشینده اف سوسرته کبراست سوسرته عجیبه لیم بین سالی تدی میلیون 2 میلیون گاوا کو تدی او درکتنه و چاغي و چگوتا و وزیر ام بیژن وزارت پروردهی و هر و دولت ترکیه و هر و تدی ام بیژن و دنیای جی لبردنگی کردا بیستای وقت تدی و چاغي و چا مجبور بوانا او ماموستا تایم بکنه نه بسدان به هزاران خورتین مین که تدی جو کردروجین مزون بونه او دو کردواری کردروجی دیا ماستر کنه لگور نیرینا من او کسی که دو یونیورسیته ما دا 2012 13 15 واندا و چاقی براستیج علاقه گلک کرده بود لیسانس خویا بلند کردروجی دا کردن همود کارن وقت ماموستا بین تایم میکردن همود کارن وقت ماموستا این کردی بین تایم کردن و بندمانی آن او که گلک جوان از زانم و چاقی گابا قاتن درس کردی چی بندمانی آن او کو وقت ما مستن بین تاین کردن لجبر کو سیاست کردی او سوی هشتن همون نابه من خورتن به هیوی آن شکست یعنی هیوی نماش بر وی که یعنی ام مثلا لبردا دوی راست دولت اصلا در دخل دوی ام یعنی ام شوجین اولی جان خدا کن درزی اولی جان خدا کن پشترا ین مقابلی ما ین هم بریم ام سانم نیتوان چیه ام دزانن ترسینوان هنه ام بیشن يعني الليفير راستيه وكي وقت جواتا كرد يعني ما وظيفه خو باش بيك ناني بهم راستي قبول بكن باش كيك عبد الله مالاتا واب كيك شرف خان ما كيك عبد الله گوداری کر جبوی پیشروجه وقت پلاتفورما زمان کردی چه خباته و هي و چه بریاره گرتیه هون دخوازن چه بکن ام جاره تا گوداری بکن لورا هون آنکا بقاسی کو از ود شوپینم هون لدیار بکری هما نه پارتی نه و گلک سازیین دنجی پشگریا ودک بوا گریداییه یا جی جوه جیه ام ببین پلاتفورمین دن هنه هیس کرد و ایدن های گلو چپ پروژه کی و هيا کو ام ببین هون وان خباتانا د ناوند کی د بجوینن و جبوی بهستر وی محفی بدسخینن تخن روجوا رایا گشتیا ترکیه و یا کردا اوکی و هيا ما بهردی وقتا کرد مجارکی ده یک ریزیاوان هبه و به 4 دستا به مجاره بگرن ده مجاره روجاوای کردستان دم ویا پروکری دی هر کس پارتیتی هر تشتی بردان عالی کی با آلا خود درکتن و پشکریا برای خوی روجاوا کرن گلو مجاجی و نکانن تخن روجاوا ملت کرد و ببیجن وک سفربریه کی ملی و نکانن اعلام بکن برای هر کس به زمان خواه بپیوه برای هر کس زاروکی خواه بشینه
دەستپێکێ دەرسێن بژارتە ji بۆ zimanê Kurdî bibe ya fermeyî ya perwerdeyî xebatê din kampaniyê din a hûn vekin tişkî wer heye hûn ya ji hûn çi difikirin em we gudarî bikin kek Şerefxan Keko te gelek sual kirin lê ez ê çîk bikim niha min e platform wexta got partiyê got nav platformê de ne neamîntiya wal muqabilî hebe pirsgirêk derdikevin yani niha wexta got me ave kir destpêkê de pirsgirêk bû pirsgirêk çawa bû mesela em ê got me ave kir em Tifaka Kurdistanî bû wa partiya me ave kir dûra ev hevalê dî hatin nav me lê piştî got hatin nav me jî dîsa problem dewam kir tora ziman ave kirin piştî tora ziman ser neket tiştek dî ave kirin yani heta niha tim dayim xwestine got gelek tişt têkevin bin yani ew dixwazin got kontrol bikin ew bi xwe bimeşînin heya niha jî tim dayim berdevkî kîmet tim dayim ji wa bû me tu carî yani ew me yani çîk nekirin me li derve nehiştin mafê wa bû û hebûn çi biryarê got me dan jî em bi hev rebûn lê got dihat ser adawî min e kekî sîrac platforma zimanê Kurdî net ser partiyê siyasî re ye niha gelek carî em tişta tev hev dikin got em ez navenda van neh partiya bim ez û kekê Abdullah û çend hebê wek me em zanî bê me çi bêjin fakat newlo ye zanî yani wexta dilê wa bixwaze dikin wexta dilê wa naxwazin nakin me çû li Mêrdînê li Batmanê li Rihayê li Wanê jî me ave kirban nebû me xwest em ê çi dibêjin baskê pezekê ave bikin goterî em bibin xwedê rêxistinekî li seranserî Kurdistanê lê teqinî ez ji wer dibêjim yani hinek niha hinek hene tiştin hene em naxwazin wilo derî hema wilo negatif yani wilo tu bipeyve nexweş dibe zanî yani herkes zanî pozitif bipeyve yani hêviyê xurtir bike em ji bo wî dibên yani hêviya me ev bû min e wexta got şaredarî jî çêbûn em çûn em pêşî me Diyarbekir destpêkir cara pêşî em çûn hilbijartinê berê ez ê ji we re tiştekî bêjim ji bo hûn berkevin em çi em mesele çi em delegasyonek çûn Mêrdînê hemşeriyê min in û ez nas jî dikim uçaxî yani em çûn wêdekê me got em daxwazin me ji we hene çi ye me got yani wexta hûn personel bigirin bera du zimanî be personelê got hûn bigirin bera du zimanî be ev berî niha bi 8 sala bû 8 sal yani wexta got me ev got we got avik cemî dî ser şaredarê me dake na ma çê dibe vê de ma wilo dibe ma işte Ereb jî hene û nizanim welhasî Suryanî jî hene me jî me got baba wextê got we girtin Suryanî jî bera zimanê xwe zanibe Ereb jî bera zimanê xwe zanibe min ev belkî li 10 ciya gotiye mis partiya wa jî re gotiye min devera gotiye di nav xwe de wextê tu ne zelal be yani mesela du zimanî bûn kekê bas zane kekê Abdullah yani mesela du zimanî bûn li Swêd jî derbas dibe li Fransa jî derbas dibe li Amerîka jî derbas li her derê jî wexta got personel bigire çi qase zimana zanibe ew qase jêr dibe çîkek yani dibe tiştekî baş ême gelek mesela de serê me ne zelal hevalê Abdullah got yani em dibêjin sloganîk em dibêjin ama di hundirê xwe de em naserfînin em di hundirê xwe de wîna yani tekûz nakin em nabêjin mesela çi ve girêdayê çawayê niha problemê me mezin ez ji wer vekirî bêjim me giringiya ziman hîn jî fêm nekiriye ez behsa siyasetê dikim siyaseta Kurdî heta milletê me jî gelek jî niha ma rewşenbîrê me em gaz nadikin çi qas rewşenbîrê me yani bi zimanê xwe dinivîsînin ez nabêjim berab Tirkî nenivîsîn her kesî nivîsandî kekê Abdullah jî nivîsandiye min jî wexta wê lazim bû me nivîsandî fakat tu bi zimanê xwe nizanibe û tu şîreta li Kurda bike problem e niha ême divê em ji binî de dest vîşî bikin Walla proje me heye me dixwaz got em koordinasyonekî çêkin ez başter vekirî bêjim em çûn şaredariya Amedê me got mêherin Wanê mêherin deverê dijî ew jî bera piştgirtî bikin û çi qase rêxistinê got hene em ê koordinasyonekê çêkin bera hevalê rewşenbîr jî di nav kevin bera sazî jî di nav kevin saziyê got pirsa ziman dadkevin perwerde û bizîşk û welhasil endezyar û mîmar û hemî tişt bera di nav de bin yani em koordinasyonekî wilo xurt çêkin got temsîlekî Kurda bike ya wexta got me dest bi pirsa yani komkirina îmza kir hevalekî li Ewropa ez nav nabêjim nehewciye hevalekî çentê xwe bêt û piyê xwe digot ez ê herim yekîtiya ne tewa ez ê ji war bêjim ez ê bêzmafê zimanê xwe dixwazim
باش وشتر بيجن براجان تركيا تمثيل دكات وسرنا بكي هاتيه يعني من حتى قلت هندور ده نستوى من قاعدي كي عبد الله تشتن مهم قلتن تهندور خودت في بيشي بستوي يعني ت او تشتي قلت تخوازه نقو بيبقى سلوغان نقو بيبقى بروباغندا يعني سلوغان بروباغندا ما قلت ما در باسكر هندور خود وقت مثلا زمان نتوايتي كسايتي ناسنامه ديروك والحاصل مليون بتشت تنستوى هندور خوده تقدر وجهي نكار تشتاو خوازه اما ام هندور ده نستوي يعني براجان يعني باش تهوالي دمي حما آلين تدان آلیه کی نیوه ملت ما رای خونه ده آق پارتی چما هم گاز نجواناک اوجی کردن دیدن جهپه تیل اول حتی ها شهرداری ناوی چی پارلمنتری وال دیاربکر تنبو و حوالی کی وام همه ناستکن وال دیاربکر اوجی چیکه چما گوه ناده چما سروکاتیا وی پارتی نابیجه اموی تشتی بوزمانی کوری تخوازن منه تشتی گود بیجن همه یکه 4 ماده پیشی بنگهی ناین گوهرتن باش تی چی بگوهره تی خالتی که حفظو بگوهره تی خالی حمو بگوهره تی کی بینه تی چی بگه تی تشتی تکنیک داد کبی از بو مثلا کرداد بیجم ها از بحثا تبایی تکناک یک شرف خانه اتکبیم نابیره ما هون وقت پلاتفورم اون چما نارن او پارتیه دنا مثلا ببین بچم پارتیه دنا به زمان کردی برابر به یا فرمی یا پروردهی بچم بگرن همو پارتیا اون داخوازی خوشوان به شهرداری لکردستان بچم ببیجم او گاواده مجاره کی گرینگ آنی شیرو وکر ام بین مجاره دو زمانی اون بگرن ام ببین و داخوازی خوشوان بیجن و وقتا پلاتفورم درکه پیش هدی او دزگه هوا مزن دبه قیمت هوا زیاده دبه اون تشویق دکن یعنی دوی هونجی هنکی بلا بتینن هنکی لز بدن خواه به مجاره دوی هونجی تیخر روژه بی یکو اف سالو نیوه که هنکی پلاتفورم قرمیه کرماجی آمد بی قرمیه از باورم عبدالله از راست بجیم نه دوی قرمیه دنگی برای يعني ونوستيان يعني نا ام نوستيان ام قربي نجي خدها ما وقت بريش كاو كرك بكره طب زاندن والحاصل اري ام اشتا مثلا مو زمان ما دي بتشاوي يعني من كيكو تر راست بيجي اللي افصال نيفكه ازور تشناد بيجم يا ام ناخوزن تشتيغو يعني ما تشتي جرانتر بيجم از نخوازم تشتی گرانتر بی ام نخوازم خراب بکن ام دخوازم برب هفته ورد زانی افسال و نیوه که روژه و کرده تشتک دنه نه اپرسیگو ام قال دکن لی وینا باز زانب یا زانبن حوالی می تماشاوان جی برا زانبن خود پلاتفورم تجاری اکتیف نبه آنها برین ها 10 روژه مگوورن امش بو بخواق بردف بانکر دیسا جوین چه نبو ما بانکر مگوورن ورن امش بو درزا بجارته تشتکی بکن يعني problem هنا دوی مرووانا ببینه و لگورا وی گاف باویجه یا می پلاتفورم نه بکن فرماتک نه بدینی هنکال در و بهلن یا جی هگر نیتا ما کوردیناسیون به دوی هفدو اقناع بکن اقناع جی سیاستی ده بگو ککو گود ام دی بیجن ما مثلا اق پارتی برا بکن منه ایگو بسر واو بون ایگو نزدیک دولتی بون اق پارتی بون یک جی هدا پاره و یک جی مامور سنه و یک جی ایتم 1 سنه وانا هنک تشکرین يعني جبو خو از بخوزانم گو کرن دورا كي سيراز باور بوقت انه ام اواب ون سالا من قديا ام چون ما مجهب ديت سركاتيا وكمال قلشدار اول مدي ما اي سعادت بارتي ديت ما اي بارتي دين دوا مديد داود اول مديد ما خوست ام اق بارتي ببين اق بارتي راندو ندامه ما هفخوز ببين ندان ما بيشتي وينا منه ای پارتی ندامه او انصاری اغلو اوی می گل دیاربکر او چای آریکاری سرگو مجویجی را گود نکرن ها جار دیم کارین هرن سر چاوا لیکه کو جان وقتا گو او ببیجن 4 ماده پیشی نایم گوهرتن تهره بچه yani نای گوهرتن مثلا نه کردا قبول دکه و نه زمانی کردی قبول دکه زمانی حتی قانون 66 و دیجی یک دو دیجی هنه ایگو گریدای مثلا به وطنداشی هموراتی و گریدای نه ترکن او یک آدیجید به زمانی غینی زمانی ترکی تو زمانی دین زمانی yani زکماکی ام بیجن زمانی دایی که پرورده پی نابش غینی زمانی ترکی افجی دروه لیبنارن گلک دبرا تیگ اما گوتی سر کردا ویناب کارتینه دبری ده نولونه انگلیزی جی هي فرانسیجی از اشترا بیجم زانینگه به انگلیزی درس دنیا
زانینگه بلکی با که عبدالله جی هبه نزانم استانبول زید ده جیاشتر بیجم پرورده به انگلیزیه وقتا گل حساب و بی دکن لی وگو گاوا دی که کوجی باسکت من گود گو نادن مثلا کردی جبو و مثلا گو اسمیله ببین او دخوازن ما بکن و یعنی کردا بکن و خو ما بکن ترک و پروژه ودا ویجی براستی گلی کی سروی اساسی پیشته داره حتی انا مجده و انا تشتک نبیسیه گوتن براستی کرد برا و خوب مینه دبی محمد ترکن آلا ترکی آلا ميه ولاتی ترکای ميه نظام هم ولاتی ترکانه والحصل گورا خو هنی تشتا بیناسیا دکن هگر ام وینا برد خود نینن و ام کمانی دیتنه کی فهمه کی تشتکی آورنکن و زحمت به اف جی پارتی سیاسی با من پارتی سیاسی آورد به مدها جارا مرخنه لپارتی و اندام من ملواگرتی من بری هل بجارتنا که سیرات بری بجارتنا 10 جاری مگود وای آرشیو مجیوانه همه ایگو کردی نزانه به نزانه به بخوینه بنویسین نکن شاردار نکن پارلمانته یا تشتکی پر حشک و امناکن ام دبیجن دورات به ما حواله ما هنکی نزانن ایگو زانه جیتی تی ولات مل کردستان ترکی داخله یا تو نهال هر ادرنه تو ترکی باخه است تشکیشتر نابیج لیکو تو به آمدت هر مردینه هر روحات هر وانه تو ترکی باخه زی به منعیبه لیمرو مجبور به چی بیجن یعنی ما چی که خو بدن و رابن یعنی نابه هاتشتن باشه که شرف بیراوابینن مجبر و او تشتي وتد بيجات تشتي باشن دفي ام بكن هاز وان هاشتر بيجم سبدس ببرا تشي ببا امدي سبان هوالكن ام بيجن ورن ام تشبكن ام تشوابكن والله اي من از خوغلكي انرجيك دبي مثلا زمان ده لي وقت اگو بيشت مرو نب قوت بيت مرو زورها لا يعني بيگو ما مجارا شخصكيه مجارا دزگهكيه مجارا سياستا كرديه و دوی او مداخله و پیواژوی بکن کسیرا بفرازی تشکیدی ترا بیش تنج بو تپرسیه زی بیشم باور بکه افسالو نیوه که بلکی 10 جاری مش بسروک پارتی حماره پیوینه منه مش حماره گوتیه من ویساندیه دوی ام بجوه دوی ام بریاره کش بو پیشروجا پلاتفورمی بدن از جلو پیف چی بکن از نکارم سری خوش وینا چیکم دبی او هوال بین ام دبی ورنه مجیوین بکن دبی نه نه وقتی ویه چه نابه یعنی دورده من سستی هي و اف سستی تاني نا آدم پارتیه اجوره بیجم یعنی باوری کبو دمکی مثلا تکلیه بقدا پیره پروبلم دگو işte o çi digotin hon zanin nehawci jwara bejim yani ew zewrandina gol jêr çê nebu rakêşiya gol jêr hebu li başûrê Kurdistanê bu problem ji bo mesela ziman مرول هردو مهنا بگره روکی و او به روکی تشتک دبه و روکی تج فلان پارتی رو مرحبا یک شرف خال سیاست دمی دیاره دا اجندا دمی انا ابتشتانا نهاد اجندا وان ده تونه لدبیر رالیتا که یعنی بنگه هم ببین یه دنگ خود دادن به میلیونان کرد وکی منو تا کردن کردستانین ولات خود خوازن ولات خودی درد کردن دوی مری دوی مجاره اشکره بگره و پروژه چکه و وایا بگرید به وایا بخباتی به وقتا مری خباتی نه که زحمت کو مری مثلا 20 ماه درس بجاری خلاص بانکا 20 ماه حتی مثلا دوی مساجک انسان هبه دوی یعنی بچن شارداریار بیجن برا او بانگه کی بکن چون ملت دنگ خود دوان یعنی افتشتاد دوی برایا ملت ما هاتن جی کی دوی هم زوری بدنوان از دوی وقت تراست بیجن دوی هم زوری بدنوان لگو با مرو نکن جی پروبلم اتزانی yani em hevre bir yar dedin em endamın em ne endamın her endamı kişi dengi kuy heye em hembe hevre bir yar dedin em bikin dura nakin problem durdaya nabine keki Abdullah ve mesela zane la Avrupa berin hap 300 sali 305 400 sali akademiye zaman çebun halk hinji de persa zaman da perskreke Suedici perskreke İngilizci Almanici kija zamanı tümen ara perskreke me hin السرانسري كردستاني برسا مي زمان نايم ناقشك اللي باشور جي بروبلم اجوره بيجم
فرزان هم تاني بحثا باكور دكن لباشور جي بروبلمك كوجان تهر عليه دن دي ساوليه مده جاري ما قلت ام بين جم هفدو مز بري 2 سال ونيبو من ناميك لسنه في بلاتفورم جيرشان هين برسبا من دانيا ام كامي تشبكن ام بهبر كارن تشبكن هين برسب ندانه ام قالك تشتي داد قرتين ام نابجن شما جبرجو ام ناخذن جو او اتفاق وتكليه كردا نخشتر ببن تزاني ام داد قرتين ام بخم ناكي يعني ما برين هاب 2 سال وال با منه نامه مشان تشتكي درنك باش كيك شرف خان ولا ويا مهاتن تاليا برنامجي انا دريج بك بغاز دريج بك كيك عبد الله ويا مهاتن تاليا تشتي تتخازه گوتنه ته ایتالیه تشتی تخوازه لی زیده بکهبه ببیجه و نابری از جوال رجی ریجا دکم اگر پرسه براویا جی بینه اکرانی امیوانا جی جوه پرسن فرمو کک عبدالله يعني كك سراج براسي يعني اب مسألة كان توية نتني مسألة بارتين كرداية يعني دبين هر فرد جواتا كرد مسألة زمان دا خدانا بيجين حساسيات خدان بيلو باورية كيبه وهر و مسألة زمان دا جي او يعني خيرات كشبه يعني چكي مسألة زمان مسألة هبون ونبونية جبروية كي يعني وك يعني برس همو ملتي كرده لتدي بارتين سياسي ريخستينه اندامين وان انا كومين بيجن جال جرسب وان رانا قباكو او سياستي يتكن قباكو او دفيه كده تدي بزانبون تشنا بخوزن بكن هنجي او دكارن بيشيا قلبكن او دكارن يعني بكن كي قال هيبتر بويركي تبقره هيبتر لزمان خو بين خودي دركبه اللي تشاكو سريدا جام دبيجن براستي سياسات كرد دبيه كده قالك خالصه وبهالوسته جي يعني تخاصيه ديناريه كي هالوسته وينينه الوسته وينينه يعني قد خما او قانينه يعني الوطن يعني قد زمان خما وانينه لي دبي ام بكن تدي في مساله زمان ادي اوجي خرا بكن خام يعني تشاكو مكو هر فردين جواتا كرد دبي وارد تشج دستيويتي دبي تخسير نكه وبكا چونكي زماني ما دمره يعني ام دبش زماني خبردان دبش هبونا خبردانه يعني خو انكار كرنا يعني او يعني والله مناخذ انت دي ام بيجن ام كرد هاتن بدنيا تخوزن ام بكرد وكرد كي بمرن تزاني ام بيجن يعني ملتك دبش زماني خو دبش ناسنما خبرده قيمته وكرمتك جيره لدروج جيراتنا يعني كس يعني بين قرشات هذا بين قرشات هذا قرد ملتي زماني تشي يعني ستاتيو زماني تشي هركس بيه كده برسه لوما يعني هشيار بونك هي جواتا كردان نرندنا خورتين كردان دا نفشين نودا اللي براسي تيرناكه دبي هي بيتر بيشفهرا هي بيتر ريخستيفا داكو براسي مربكار دبي كده هن انجام بكره ودبي سياسات جي يعني او تشقاس او ممكن يعني دبي مروفين كرد جواتا سويديا كرد يعني نت دي ام بيجي كسي الا سياسات يمكن جواتا سويدجي لكرد يعني يا كردا او جي براسي الولات خلصه او جي زوره كي بدن سر ام بيجي بارتين سياسي داكو دبي كده تشنابكن يعني براسي روش بفيا ويا مخابن باشنينه لدوام بهیوی جنبن جبو که هی باشتر و چتر و چیز دسته ما به هر کس دشونه خدا بخبته تشناب که. باش که عبدالله گلک سپاس مالاتا و که شرف خان توجی گوتنی خوی ایتالیه بیجه مش حواله رجی پرستنیه اما توجی گوتنی خوی داویه بیجه و برنامه خواب داوی بین. گوتنا داوید وردتونه که سیراج گوتنا داوید وردتونه. ev pirsekî bêdawî ye ez te vekirî bêjim em dewam dikin ev 10 sal belkî çend carî jî me bi hev re program çêkirine û em beşdarî gelek devera jî dibin kekê Abdullah jî û ez jî û gelek insanê din jî yanî çi kesê got insanê got ke mero keda kesî winda neke tu zanî me gava dî behsa Hemed Emîn Bozaslan û Apê Musa û gelekê wek wan kir niha di vir de keko bi Xwedê nêzîkbûnek nihûjmer lazim e
ne tenê siyaset. Siyaset jî giring e rol model e. Siyaset ez wilo lê didim. Rewşenbîrî, siyaset, medya rol model e. Niha medyak me rastorêl vir tune ye. Yani ez niha wexta bêjim xelet fêm nekin. Niha min e ya me ê Kurdistana başûr bin ya me bi ser ê zarwa bibin. Medyak me tune me tiştekî ku em karibin di vir de yani nizanim ez dibêjim divê em ji niv de gelek tişta ji niv de berçavre derbas kin û stratejiyekî dûr û dirêj ji bo pirsa Kurdî deynin. Wallah ez hevalê Kurdistanekî ser bixwe me, wallah ez hevalê Kurdistanekî yekgirtî me, wallah ez hevalê dewleta Kurdî me, lêke ku gotina tenê got bibaya menê hezar cariye dubare bikira, 2000 car menê dubare bikira. Lê divê em bikin, divê em nêzîkî hev bin. Em li hevdû mehna digerin gelek carî. Ez ji we re vekîlî bêjim em li hevdû mehna digerin. Divê em de ji vê aqiliyetê berdin. Ego nêzîkî hev bin, ego karin bi hev re kar bikin, bera bi hev re kar bikin. Ego nikarin jî nikarin yanî. Anka pêlekî heye, pêlekî yekîtî heye, divê hûn jî zorê bidin yekîtiyê yekrêziyê niha bi bûyerên vê taliyê ji meha çilê vir de di nav Kurda de di her çarperçeyê Kurdistanê ew pêla ku em netewakin destpêkiriyê û bi rastî jî ew pir li va derna pir bi qîmet e divê merî zorê bide wê ew têkiliyana ê ji yekîtiyê jî bireve divê merî wan bikişîne di hin mijarên esasî de we em bikişîne nav xwe bi wan re xebatê bike ew ê baştir bez be. Tu zanî dengbêjê me navdar Saîd Yusuf gelekî dostê min jî bû, yani dostê min malbatî jî bû. Ew kilamê ku heyî ya Kurdistan ya neman em Kurd li ser ya xweman. Êgo Kurd li ser a xweman e. Êgo ne Kurdin, êgo naxwazin Kurd bin, oxra a pîra pito bî. Yani bera her pîra pito jî qedera wê çi serê wê hatî kesin zanê zanî. Oxir bêj war bera ew jî bêjin wala meymitî zî pîrka min jî xaltîka ciya bavê min jî wextekê Kurd bû. Bera wilo bêjin lê êgo em Kurdin divê em zimanekî hevbeş bibînin. Divê em aqiliyetekî hevbeş bibînin û divê em piçikî carna jî tişna daxurtînî. Yani nebê hema her berav amı be. Ya giring jî ew e gelek spasiya we dikim me bi hev re wextekî xweş derbas kir û min ji axaftinên we sûd wergirt. Temaşevanên hêja me bi du akademisyen û zimanzanê Kurda me vê mijara ziman nîrxand bihêviya ku her Kurd li mala xwe li ciyê xwe yê kar di siyasetê de zimanê Kurdî bike zimanê sereke û hemû kar û xizmetê xwe bi wî zimanî bimeşîne. Heta bîstê mehê dersê bijarte wextek wê heye divê herkes zarokê xwe qeyda pola 5 6 7 8 bike. Bihêviya ku welatekî azad bihêviya ku zimanê me li welatê me serdest be û heta bernamekî din bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş. Şev baş, gelek spas. Şev baş.